Tapi Roman kalau ada lamaran, Roman yang tadi jujur Roman. Lah sing paling anu. Tapi cuma boten sketsone pakai dinosaur joget sukan kalau saya. Pakai dinosaur main jogetnya nyeser mawon lho. Tapi pakai dinos ya rada pirpun pakai wong teman. Lah jing ben niku malah manjung kali panger niku sareng. Oh ngoten. Nggih. Nggih insyaallah boten kegiatan insyaallah nggih rawuh. Niki wong ngapunten bahwa harus no, mesti dadi keren no. Lah nggih niki wong datanya kayak telan adi enten undangan ten Padepokan. Pangapunten bahwa nggih. Alhamdulillah diajak Pak Camat saged rawuh. Matur suwun.
Sembah nuwun. Wah, Satria Bayangkara wae elok-elok. Ah, apa? Yo repot. Nah, ye, sembah nuwun barokah barokah. Ye, sembah nuwun. Loh, Pak Camat itu marahi kancane ya. Aja. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Terima kasih matur nuwun. Siti Kalenggahan. Panjenenganipun Bapak Dewan. Bapak Dewan. Kali Mbah Tolong kali Bukan Sinten monggo kepareng minggah rasa panggung ya. Ya oke. Mari Kang Endro. Mayang kok ditunggoni karo Dewan karo kadang demang ayem. Wilujeng dalu Pak Dewan. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, Pak Wahyu wilujeng dalu. Lah Bang wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Sukses rendere gawe moe samesem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanggap napa nih Pak? Wah, sapa kok ditanggap? Ora umum kok. Amin. Sembuyung Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah. Menika nggih. Nggih, ndedonga nggih, Pak. Selamat Hari Raya. Aduh. Selamat Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Hari Raya Bayangkara maksudnya Pak. Ya. Hari ini Hari Bayangkara nggih. Ora mila Pak Kapolsek lek joget iki, wah dipolke. Mumpung di streaming niki wae. Dereng tebih tanggal setunggal. Nggih, siap. Nggih. Selamat Hari Bayangkara. Nggih. Pak Kapolsek. Nggih. Semoga Polri tetap jaya. Amin. Dekat dengan masyarakat. Amin. Siap melayani dan mengayomi masyarakat. Nggih. Mengayomi seniman ya Pak ya? Iya. Iya. Mengayomi seniman. Oke. Anu Pak Wahyu ada Pak Wahyu, kata-kata hari ada ini Pak Wahyu kata-kata hari ini. Untuk Desa Sidowayah Ya. Selamat mengadakan tasyakuran bersih desa. Amin. Semoga Desa Sidowayah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjadi desa yang badatun thayyibatun ghafurun. Amin. Amin. Nuwun sewu Pak Wahyu menika asalnya dari mana Pak? Kula asale dari Kerajaan Parang, Pak. Oh iki. Saka kerajaan. Saking Toko kerajaan. nggih. Iku boten Kelak mau. kedai sundul lho. Nah, Lho kok bisa sampai sini Pak Wahyu? Lho mriko kok. Mriki wargane kok. Oh gitu. Iya. Ya. Oh ya dari tempang ya kenalan loh Pak. Ora wong ganteng lo masaku icik kiai kok. Wah, tahun kemarin kan belum ada Pak Wahyu. Iya. Kali ini ada lagi. Lebih Tak kenal maka tak sayang, betul tuh Pak. iya toh. Iya, heeh. Keliru toh. Wah, asenake kalau enggak tahu. Kata-kata hari ini betul loh, enggak. Cakep. Burung. Enggak. Rayu datang bisa Sidowayah. Ugi-ugi masyarakat Sidowayah tansah gemah ripah lo Cinawi. Amin. Rayu lah ya. Sedikit tapi mentes nih Pak. Mentas. Nggih. Iya. Nah, biar kok tanggal 5 loh Pak, liane tanggal 5 ngoten lho Pak. Digaya yo bareng-bareng ngoten lho. Lagu ribet. Ye, anu, kaya sorry, nama baru kali.
Lintang Asmoro. Oh, Lintang Asmoro. Nggih, Mbah Demang. Nggih, Mbah Demang terus sakit Lintang Asmoro. Wah, iya. Sabar dulu ya Pak Dewan ya. Dalamnya celak mawon. Kula mboten nggih, Pak. Halo, nggih. Oh Pak Wahyu enggak? Pak Wahyu. Halus. Kira sakit lho. Oh ya. Ngepek mboten ono. Enggak apa-apa, Yo, Pak Lintang Wahyu. Asmoro diaturke to. Yo. Yo, Lintang Asmoro. Yo. Monggo. Lintang Asmoro. Oke, ya. Mbah Sapa karo Mbah Terung yo suasane meh mirip. Kiri. Tunggal guru. Nggih, muga-muga jenengan bisa 3 kali kados anu Mbah Sapa Kolongan. Amin. Amin. Anu, nah niku. Saniki mboten saged tiga kali. Oh nggih. Dua kali. Terima kasih. Nggih. Nggih, monggo Pak Dewan lagunipun menapa Bapak? Mas. Suratan saged. Suratan. Ya, Suratan. siap. Wah, jan. Anu. Kalau anu Iki Mbah Terung diaturke. oh nggih, oper mic nggih. Sing radi buanter Pak Dewan. Nah, iya. Nggih. Abah Yatno. Napa, Mbak? Lagune napa? Suratan. Suratan. Suratan darinya. Iya. Niku lak senengane jenengan iki lho, Pak. Iya. Tapi aja melu nyanyi lho ya. Pak Kapolsek mungkin mau kesini lagi Pak, joget Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Masih bersama Abah Yatno dan juga Bapak Wahyu. Iya, abang. Masih terus. Iya. Goyang Mas. Sinten? Oh, apa Pak Wahyu. tadi, Pak? Apa? Pun. Selawat. Lanjut mawon niku. Oh, masih satu lagi Pak Dewan. Apa? Oh malih. Kau dan dia. Oh iya. Niku lho Pak, sing jadul niku lho. Oh, jadul. Iya. Kembali jadul. Ya. Ya. Oke, oke. Lorenza, digarap Lorenza. Oke, bersama Pak Dewan. Yuk. Lebih jadul. Yuk, antara kau dan aku. Terima kasih Maluhun. Luar biasa semangatnya. Nggih. Semua luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Guyub rukun, Beliau selalu sedayanipun. Maluhun. Pak Wahyu, Pak
Yano Adi Nggih. Terus makasih Nggih, menika suatu contoh mengayomi seniman. Nggih. Ngaten Pak Camat, Pak Lamit. Lah ini Pak mengayomi ya Pak. Ya alhamdulillah. Yuk tambahan yo sing Oh, masih ono berlanjut pengen nih. joget sing Oh, masih berlanjut. Oke. yuk tambah patno ya yuk Nah, kembali ya, itu saya nonton dong. Apa ini HP kuat? yuk tambahan dia lagi yuk Oh, alah tas. Aduh, di sini apa ini? Oke. Ya. oke Terima kasih, Bapak. Sampun. matur nuwun Nih, matur nuwun. pati ini sombong ganggu iya nah tapi mana darmo dino semungko ya nduk ngono ya Pak ayo lakoni sedawa tur dasare becik tur dasar apik ya nduk ngono ya Mak ayo netepi marang jika dino semungko bumi gunting langit kalahkan Langanging priya mangung mangung kanduan riman Sawetno pakane yen hantu lupa hamenggo sangya utama sang pati ngarapa wusi para sanggiwaning para sapa Kurawa siji kalungguhan iki aja karundhen gawe waleken genderan natap tengara bendi mumpung rangketen pedhok kantong bolong dina semengko unggahna ning palapa dina semengko
Thank